sia-sia mengguna sobi ijana sobo ingan adik roh sia-sia. Wahai adik cun jino tajabun yomantang yomaya mula sobi ijana sobo ingat adik roh sia-sia mula sobi ijana sobo ingat adik roh sia-sia. Kamu umpama misal lampuso tanah pitajo nengko pisari nempura haiwa kaya pajobo bene pretimo nang kaya nempura haiwa kaya pajobo bene pretimo nang kaya. Wahai ayah nun adun Yo
Ada beda tipis anak ke lipatnya, ulang anak adik lipat lah. Kamu nak dapat saja. Itu yang kerana